Eja Herbal industry for ewa ha no pay ye no won so eba bedi enkomo ewo nro ahodo ewa adwama so a etu nyarwa ahodo e mai oba pa no pay mu akwaba a wo ye fedodo wo ye fe pa Eja Herbal aya nani eja ni free and I say ma fe me papa no eja kori anope me mu ache wai onkwa so Aya Herbal industry fa cheme me entie mu nro ahodo se na wa adwama so na ye he na ye woni pedua mu yo ye wonru ahodo num ene wo adwama so okay na yadodo mu ahu ohaw kese a etete nipa okay ena fe yakọ India akọfa nru a eye papa okay a ahoodin wom a etu yare ase na emma side effect o se wiase nyina no India fo ndro yendru a eye nam eye papa pa na de di kan no ye wo aya mango enu ye mema nro kese a sebi obema bi owo erectile dysfunction u nipadua na se obema no ntumi nyina emo adwuma Ghana ha no nkofo use aphrodisiac too much enti enu obewie echi no na affect wo enu na ye sre na ye tu obi afo se ye nyai se nro no nemum se wo erectile dysfunction a ye de adura eye papa ebeboa yi sa wo haw no nyina afi ho obu ho ani libido e wo fom oni atenka eye mema no ema de wo ho but mema ni bi wo ho nso a oni atenka be ma akono gina nani waso so hu niema bi na still na de ne nkeka ne ho a na eche se o haw kese wo ho na sa nioma no nso no nioma hodo bi na de ba UTI ena adwemu wo haw kra eye psychogenic problems etumi the erectile dysfunction eba ena chemicals obu ho a wano no munura ma chemicals bi ewurawura ni nipadua mu yes ona obu onso ani hormones a eye testosterone no enyina so tie basa ema watinka na obema ye no ekofom eno nti ne de aya mango aba se de be ye beboa be ma bia anope eye me anika kese esanse na mo discuss about prostate ye wadru a eno nso ye fre no aya man flow be ma bia wontumi nyonso esanse prostate glands no surround the urethra no nso na esuma urine aba abonten nti e basa ema urine stream no eye ketwa enti ema ebi adwonso no fa no efa no eye ketwa nti e basa wontumi ndwonso na ebi akam wa wontumi ndwonso no urine ni kam a etumi ye din na ama kidney stones eno so your how kese pa because kidneys urethra any prostate glands no na eye adwuma bom ti bibia eye waste product na entimi ama na sa ka woni padua mu no edin sunsun asobone na eba eti Father's Day ni nti no yesre wo apomudin mapa de ma o papa eye ayaman flow achede bia ni ho a wo ma o papa ebeso na ni eka apomudin ho esanse na apomudin gina eno no so nani agye ti yebesre obia hwehwe ayaman flow enfama ne papa said the doctor ni di kan ye no from 15 years going utuminya prostate eyo how kese obu ho ne obahia blood eba obu ho nso a oni obahia ne ho asane awie no oti pain ni nyina e prostatitis prostate problem no etumi ma lower back pain etumi nso e de awo ebeja wo so ntinya adwumadin nyina ene ma lower back pain ebi ho na prostate no o how aba ho eno sa no behia aya man flow afenso ye wo aya fem eno ye madie o se ndro no enye dro ba ko na sayade ahodo bedu ya ye bia ne die aya fem no eye oba wo pa awo oba bia asabi awo ho nsem fertility issues wodi achinchin a wunya because san how no niema de ba no edoso sexually transmitted infections gonorrhea syphilis chancroid chlamydia sanyoma nyina de awo ho nsem ba ovarian cyst obu oha or failure of ovulation obu onso a owo niema bi a uterine fibroid endometriosis afifi wo awodie no etwa eho ahia enu nti wonum aya fem no a clear sa efi any debris any nioma afifi ewa awodie ni mu anti esi kwan ama wo no entumi ma se de be ya wo no ubetumi anyinse obu oha na wabre wane namba bia wane no munro pi wo de so aya fem no ehwe se endi wakagina mu ana
ena medical ka say Indian duro no side effects eni hu ya hwehwem adodom ahu say eye nti eboa nipadua no ena ye wo Iron Vital Vital no so ye ma epa wo no munya emema de enso no no enti bema bia no ye fe bibi obstructions bema bia sebio oni oba behia no sperm eba but obi o ha ne de no tubes na sperm ne namu ba no a block ti eba sa obi o ho ne oba behia so ne hu nsane ene ye won crofon so a sebio owo prostate problems eno so to me see awo ho kwan ene ye wo low sperm count bema bi o ho ane nkwamwa no ano wo fom afen so nkwamwa na nkasa no they are timid omuntumi nsu wada se team ti ebasa ontumi ndru ege ne ho edo how ne nsunsu asobone enenam ti ya bo modin apenru a ebeboa wo be ma no ama wo nkwamwa no ahoodin abam na fe niema bi a esi kwan a entumi ma oni obahia nyinsen ema no ye yisa ne oma ni nyina afi ho eno ye Iron Vital ena fe di etwa to okra ye aya slim mix obi a sabi wafuo buagu so waye kesi abro so because un say srade hihye won fe no won fe a ebugu wo nieme so reproductive system nso ne ye gidi aya ade enti bomode yi sa srade ni nyina fi say skafuro ni ba bi o obi ebo no modern say srade bia be fi nipadua nim na nipadua no aye brane agina brane ama hoden abam sanre ewo pharmacy shops ahodo pii mu enti ba bia wo bia no de di kan obetumi afreyen o freyen ni a numbers no kwa wo screen na se dada so say boss biom okay numbers no 0546 100 100 0546 100 100 and 0533 836 195 0533 836 195 and 050 875 8701 na de ye ne say Father's Day ninti obi a obe frey bia ye ma discount oh okay wa obe frey say wo hia duro no bi say ya fem say ye flow wo pedi ama o papa ye be ma discount eye kese pa enti bomodian na frey na ye ngina so and register for sa discount no ofra o se obabeki 2024 u code no no unya frey ya obabeki 2024 na chese wanya akwanya wo discount no eso na ye pharmacy shops a etwa ye hu ahia ubenya nnuro no bi wo mu no ye Ekus Pharmacy eno wa Shaiman afetema Chaska eno wo General Hospital no opposite ena Comty 5 nso Little George ukosakumo na Milan Chemist afe Organic and Natural Remedies ewo Palace Mall afe na Naboachi Herbal ewo Kanshi Kobedia Herbal ewo Kanshi Spintest Chemist eno so wo Kanshi East Cantonment Herbal ewo Circle obi anim ho enti wutwamu afa ho na ekwaje aya enuro papa no ebi afe Ad Pharmacy bia bebia Ad Pharmacy wo bia no uwura ho a ubenya saa enduro ni bi wo Madina nso ahwehwe Randy Pharmacy nsanwam so ye Roundy Pharmacy ena Map Pharmacy Pobiman bebia uwo bia no ubowura saa pharmacy ya ubenya enduro papa no ebi afe nso ye besre ma wapomodin ho ehia enduro bi wo ho a ye wo nduro pii wo system ni mu na mom hwede ye papa a ebeboa wo na ebeyi wo haw no afri wo so na nkofra nsunsu aso bone nso emfamre enu nti na ye nya bre eni adaje e de sanroi Iron Flow Iron Vital Iron Firm Iron Slim Mix ene de ekeka ho ni nyina e de aba se de ebeya ebeboa ama onipadua no agina brane yesi Father's Day ninti freyen na ye ngina so en register na ofra ye ma discount discount no so pa chenchirenche ninti numbers ni bio 0546 100 100 and 0533 836 195 and 050 875 8701 sa numbers yi nyina ofra
ye no bedi wa pomuden ho enkomo ye wonkrofo a anom prostate ye prostate nraya man flow no obu ho na owo benign prostatic hyperplasia and the prostate no aye enlarged all better adro no na onim se owo saa o haw no wakọ check ye hu onum adro no wie ye no saa o haw no nyina ekọ the prostate no aye normal nti ye wadansidie ewo ndro no ho a ebrenti ye ntumi mfa saa adansidie no entudwa nanso wo de try na hwe echina so share me wo TikTok na ye ni wa pomuden ho enkomo eye aya Herbal industry enti aya Herbal industry na ye nya oba beki ene no di enkomo yi enuro no be enum obia na de enye de eye double triple work obia na de enti frɛ no na ne uhia no ye mfa ma Shano so say yade say yen Father's Day no so baso nyame yadom akwasi adam ehwe so obi amra fa agya no bra no screening wo mo prostate no enhwe se bibia ye okay ma wona for mo brantam na men birthday celebrant no so adru ha and yebusua ni adofo yi edi won mo awoda happy birthday koma Pastor Joseph Ekufo happy birthday enko emma onyamenye okese enwosra ne nye kese oma osumfra adum nkwa adum na oma nkwa tenten ya ahoden ewo mu afi happy birthday nso nkoma Seraphine Sekafo Sepenu happy birthday nkoma Seraphine Sekafo Sepenu onyamenhira onyamenye okese ni boy nyamenye okese party oma so enfri adumo enkwa adumo nti honorable Weber Kofi Ampedu and always show a happy birthday Eradin Shrow na onye okese onso nti happy birthday nti Olivia Anina kwa happy birthday enkoma Eradin Shrow onye okese kosisa obeye kese pa wa wunia Weber Kofi Ampedu and always show a happy birthday oba fefe Adom ni hira nkoso an locate u babia kwatenten ahoden wom ene ye we show Olivia Anina kwa happy birthday Newton ene Newton birthday happy birthday onyame hira be me na onya okese osisi obe kese pa o ma so mfura adom nkwa adom radin hira wonsa no adwuma so na onya wakoma mu abisade no ma happy birthday nkoma ya dear George Mia ene George Mia birthday happy birthday be me na nyamenye okese kosisi obe kese oma osumfra adum nkwa adum no nshira wo difrem ene wo fie ba mu nyina happy birthday koma George Mia